Ni atongoria ngwatanĩro ya kĩũteti ya Oka arĩa manyitanĩire kuha mũingĩ gũkana manyita mbaru makĩria gĩthurano-inĩ kĩa president kĩa mwaka ũkĩte. Ũmũthĩ mĩario ya atongoria aya yoneka gũkorwo yerekeirio na njĩra nene kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga, kuria mamũrĩtie eherie kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa president mwaka ũkĩte nĩguo kũhe mweke atongoria angĩ gũtongoria bũrũri. Huyu ndugu Uhuru Muigai Kenyatta akienda nyumbani na Mungu atamsaidia. Waende pamoja na handshake partner wake Raila Amolo Odinga. Na sisi na wenzangu hapa, mimi na wenzangu hatuna ugomvi, tutahakikisha nchi iko sawa. I want to tell Kenyans, as much as we are selling hope, as much as we are selling tumaini, tunauza tumaini, hope, I want to tell Kenyans that the debt level that we are seeing is like setting up the next government for failure. Atongoria no morotete Raila makiuga we kuhuranira giturwa kĩa president ni njĩra ya kũmakunyanĩra kũringana na ũiguithanio wao wa hau kabere. Akija hapa anamwambia akiingia kwa serikali atawapatia kila mtu shilingi 6,000. Na saa hizi he's literally the co-president of Kenya. Kwa nini ampatii saa hizi? Raila Amolo Odinga, ulijiapisha ukasema wewe ni president. Do what you want to do with your presidency. After 5 years, tarehe 9 mwezi wa 8, kaa kando, wacha rais wa Kenya ambaye yuko hapa aendelee. Atongoria no mamenereirie mutugo wa atongoria amwe wa guthingĩrĩria aikari a Mount Kenya gucagũra atongoria amwe makihoya Mukenya heo mweke wa gwĩthurĩra mũtongoria ũrĩa akwĩyendera. Wale ambao kuna toxic politics, yani damu yao ni kupiganisha watu, msikubali mmoja wao achukue usukani wa Kenya hii. Sio wale wa Kenya wanasukuma wewe uwapigie kura kwa kifua. Hapana, wewe una haki kuchagua ile kiongozi unapenda. Ngwatanĩro ĩno no ĩhũrĩire ndebeta ngwatanĩro ĩrĩa nginyanĩru makĩria na ĩrĩ na ũhoti wa gũtongoria bũrũri hatarĩ kũhe mweke ungumania. Kiwa wadogo tulikuwa tunaimba tamborokia, tamborokia kogoro kurute ndutu. Hiyo kutamborokia ni kunyosha mguu tutoe ufisadi. We have a proven record of peacemaking, peace building and peace maintenance in this country. Ni nani mutaamini kuchunga maisha zenu? Nani mutaamini kuchunga uchumi ya Kenya? Ni nani? Ni nani? Sinioka na Mount Kenya Forum. Hĩndĩ ya mũcemanio gavana wa tene wa Kiambu William Kabogo nĩonanĩtie mĩto yake ya gũcokereria kĩhĩtahĩtano kĩa ũgavana wa kaunti ĩno. Hadini ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.